program no mu and woman trap a man go no ase atwa me come so mo hwe do to banchi anto bag nam si na ode ko meja bibi e ka butu wode 20 adiza de mo ye na ayem fe urade nhyiram na de to ka butu neja on se mi sabre fansu ni fufu tina kwa ba akofo akwantu mi di pa ti e be ho asem aka enti ya da wo mase se wo matumi age ya tu adiza ene dom ni nyina yakopon nhyiram nyina ya payama onyame onhyiram papa ya da wo mase ena di for me nda no be krom awo me de ye me samba hakoi abranti a okoda onifu koda se pa be ye ne ho adwuma ti na ese me ba na mi se champon me nda na hu se biribi wo wiase di for malidi pastor ti so obo deliverance no o deliver no Mr. Champon baby e won sense we ko mo kire da ase deto no e ho no nyina sense asesa na se ga ni ba ho na boye fi na e ho no nyina dane deto me say me ne dan na me hu se bibi wo wiase me free ana bofo na pa deliver no wo kire ha ba bi no ne ade a we akoto twa a wo di kwa akodware na yes e be frɛ no ne abusa ne so okoda aye no enti se me de anu am frɛ ne mum ba de oka aye no na mpese nko no aka na nka mo amutie bi enso yenya no enti me mpese me kana asɛmama no yenya ne na ochine be san frɛ no so wote wona se wo se bibi wa wo se bibi e wo wia me si di for e ho nyina senti asesa mo kire ti se ga ni be je se me ni se ga ni ba ho se die ba sam male do ba ho ho nyina dane deto be dane na boyi fe o bu atopa o da fomo no o bu atopa e ti said wo fo bi no share di for maledi video ni nye say de to so ahometi o bu ni muti so obi fo obi na me say wato penasa preko atopa say pa shi na pa di deliver nti yenya no a yene ne be kasa September 2 to Awurade Nyankopon hyira wo bright apiaje buatin Joycetina Nana ma Ekuyoko Janice Adiepena Nana ya Usinia Kende Idi Daniel Niaje enso aba ena the saints enso ewa Ima Salami Irene Winifred Ahemfo Mensa ya menhira mo nyina ama ya dio Efia Barry ani enano jo kwa Friday so mesiri twai papa na mu ohiri ye ni show ko ka se sika no osi ayese no ohiri se 1.5 billion wapera papa ni danka na tu woso boa monyem fon me ka se bi meja nipa ye busa o se sika te ya no host busu asem watu ama no host busu asem watu ama ohiri mom de nukre tore be wa botre cheme because kasa me pa ka papa ke Friday come ni ka ba ko be kumba avedu akobo 1.5 billion wo se monyem fon me ka se bi ma me nka no kore John Omama Cranton Ashley Amoako Ofori Jacqueline Trudy Mafua difo na de omo do so Maglof Magi Jennifer Poku Niola Aza yedamase wate yedamase maji atuma ma na yefi Lebene Aba Sandra Benson Johnson obewale abiji omudi ne se kwabena subonten Mumin Sarba yedamase Edoso Dominic Pepra Jesus Pato Landry and they say Aston Boabasa area mu ho be chamfo even Jan Kwefusua emwa na Kwame nana free your mind Kwame Alfred yedamase na de bifo omabadodo o ka se abochefo so te YouTube no so aya YouTube no so mama ya hwe why na ya omusi acknowledge antibaki roma boni number 1 Mary Agati kwada so Greek oye complainants accuse Samuel Adade Frimpong and crying Islegon and wo kwa order in court Pia Mary my lady ohun ti so ba fefe my lady patcho me ho listen Crawford to ato so abroche for per number Mary me fa ma o mu ma me ba
Ope ye obodu ya snap e before kosia Bible any Quran. Ope o snap na. Na lady pacha. Ah nye before kosia abrampa. Kosia na kana. Na case obi be wu mu nti. Me so e for the family because ya ye betim be na nipa na na dwese wu an opesu wu. Ai. Mary. My lady. Bodi ya me. Me. Mary Agati. Mi crash snap kura kosia. Mi kuta snap kuta kosia. Mi dasu jina baby mi jina. Mi dasu jina baby mi jina. Sa semo wa me be ken. Sa sema me be ken. Enyentro. Nananom mo wa me. Oda. Mary, em se na no do wasem be dai fa one abrantie frimpon adada no abusuafo. Se de yasem ye no ne frimpon no bai. Em ya tena fitiem. Edem na asem no kana ye ding. Sans a branch and explanation the by in actually say gay ya nyenere ojane just like that wonye ono aka to anya boni bia it is afre David no chekere so amere so kodi sofo nyina na oboa jan why na juso ni bejai abai wen so ma ne tiase say onfa nche da because we bu ni kwasea na me pese e be si trodo drama 20 minister mayenkwe ye we di see na fe Mary di obeka ni enso because now we be akwata no wa awale same wono ko ni so same mrs spanish that same mo ka me kala ya won to ni dawo ya same wono mani me no nyina mo be ko na wo be ma wo mo tani ba kwa sibio na me no tani me so mo same me so mo da me ba o na ma se me bu kwasi mrs same wa mo so mo kwasi o me so mo kwasi a me papa ye e do am de do ene po na odi twa me kan de same e se ne ma mienu na same ma to ama de mo ye ne same so mo da me se so mo da same why Mary show mama what say mama so oh Mary e ti Mary wo ma mi ti me say o fa so bi bia e na ba so man kunu se me ba problem ma nyo Mary me me po bia ma e de se de bia bo chi ya po ba o fe se uju e ka so wu no ha na be je de femeni me me so me se ya ka me travel me so ka sa me I don't want that me Sami de wadi try Mary picture bo bi so be wa Abisinian Kawent many about the same Mali ni papa no wakuma na ma fo na me ti ba chele da o piesi na me ti ba chele na me ti ba chele wakuma yeah who comes to people use yeah Kiss me. Mati. Abara fefe. Mati. Afra enya kosi. Mary, wakumi toy. Mati. Neni pa uso ngwa walo no kwa wa de no bende. Ni uso wa mare. Ni sa wa na nsem de ka ko ni. Da yo yo wa di. Oya no wa do. Ha mi mo. Yes, it's put it on the say, me ba from no. Me here papa put you my say, papa put what did you try to tell you? No, but piano I am not to let you. Debbie, very careful. What you want to see, fear. You punish a feature. My own one said, papa put you my own.
was not a woman son. Papa got the family year. I can just work kitchen. Now the Bible school. Now me and friend. The water for me. So that we have only time catch us and do business on my or don't know the attention to any man. Assembly in I judging some year because Kawan Millicram and then me back about it. One fish and by ocean, we have really cried in to go wouldn't say on way for your part time. That is one. But next time, it's a baby a by your dream. You took payment and a chop on your back. Now, yes, actually, him. Ade ba ko a wo say ni patimi ye mamu ye present ye converse ye ko kai de esi that so ya bege enti ebufo de ebi ni mo na maka sa ebufo e hwe kwai de fa so e ni mo go sha wo hye na hye bo a mba yi du kakra control de ni se 1.2 billion de na we bia no we nya ana wale so de se o kra o ka to wale na ba ko nya do en fa mo o nya do fa so ba and I did you cross home, sir. And Abusia, Yaka semi yesi, and I'm a bay say, O share ni boss would be too quiet, and now be warren. Me busa only na soji to Sompa. Some are kind in a yampa. Kwaya fast wo gya akola no wa wanum se wanya wo hye em se issue bi ba em aduabo bam madane dua ne kwa manu achi wo so ne na bededa amon do agye onu so ne boy ne wo ho kwa edu a ode boy ne se so ya ade ma Maria na Maria bona dan fama ne ena busa ne se wachi ne wo be ma ho da o se da bi ende wanya bi da na bi ama wato ade ama no mai wasem na bi waka so efrempon ne to bi ampaboa yi ma me ena bra mpampo se ne se ne wo preziu iti anu nti tuwe na plan awa yan why na dwen say oni ne ntina biem o janu enu onu so say ne ebo a wo hye no no di so wo ka so de ne betu kwan ti wa anabe wa no ti emu baako wo si awale de so ntumi nwale no na awale no kura odo bi ema akwantuo ni so a ngaw ne yetena nwa kasa ya ne akrai kasa ye na nakoma ton yem no titietia TV so no be kasa ye ene wanama yes one no okro no ne man ketenkete kro mo mpapa ye pics ha video ni kyerɛkyerɛ enkura no etu so bra na mo nyina mo metre TV so na obi ameka wo de mebɔ nkrokura na ade kura wo so pɛ sɛ wo de pata no ye nka na obi antibi mimpo me ka kyerɛ mo sɛ mo ba mo mmɔ nkro bia na ye nya ne sa waje pene yo ye pie pene nkrofo start o frefre nkrofo ene ye tu ni fo sɛ mo ma sika wo de makura no wasan fa wo sika e de continue wo yan wa na dwe sakura no obebu ni kwasea enti de be sie kire ho de ye de aye ya de awie na de si ye no mumie ni dwawie ni ehwe akulai na ho de mali ne se de we si abu frempon ne no ahmeti e chanfo bana yanko na yade bia nwane say kase me kwa chamfo ba ho sasaburo ba kotodwa ho wochi ana wochi bremu no wochi ade bia akoyen kase mu yade stroke na akwa to ogonoria eku kase bia tu ayefu nwi na wo da no na emwa yintu ase ma 0244 988 004 akoso adua ya wa bendodo special mami edro o what ni pampai yenkoye mami akoso de ye ho na omomo de no mo na compose se o mini ABCD fatty liver sciatica prostate come on any fibroids compound kidney problem obetu asia mo wode wo akoso adua ya de aban betu ne kwase oso fe ya se legusumchi road on Joyceville filling station ye kwa ne wo takrade ne kran so ho 0244 544 Power Special Herbal Hospital. Joycam Roofing Company. What does so Mr. Nano be there? No friend, my lady was saying, would for Mr.
Beso me na pa. Ai. Fe joy kem. No mo mesima. Fe joy kem. Oye self lock. No me dani ma. IBR. Nanim guase an. Allozin gani accessories. Onye nyina be sei. Any joy kem ho. Standard sheet na bi wo papa. Na o man mu de yemini ba bia joy kem ni. Ye wo ba bia. Kasoa tachiman sunyane temale bogawa kumasi ene sokoba mpa mi police station dia na joy kem wo 0540125816 Kangen insu papa onu supa this time near man na bo brebo ho ban mo jani be di afusa no mo jani mo no kajen akara drink water no say mama cancer of the baby no ne be boy ye pa Brema UGC na tafu new road aba route nkwanta no 0241449191 kope nom Leicester Ghana amoasie sanitary pad bia yes sanitary pad se wa mo wase be say enima be ko you echin kese nya enyi ni me fi na senti bra ho yetimi di eti ato kakra hye me bo de di for ba ne de e bo to de asa de house wo mu e ye kama abobi wo bia eyi ni fi ho e ya sanitary pad 0302235295 okay dia de bi otu first state oni si no Lawson Beverages Company Delay man capsules and what the Lawson no be ujilimu a sisi ya Dr. Lawson osema ben nipa mi yesa ye adwuma ni ye etukone ko pe no na wotimi akwa na so wotimi adwonso wotimi younger na 999 Dilema capsule upadwuma ye ko fofo no 15 kopem 35 wanya adwuma we Mastercard Foundation is for board for na one ma ben onam TVET insano juma so echre wa juma 0308255775 edusa herbal ye maami edusa wo se madansie ni ye koko kope bi nom usisi ka hwen be ma wa ye mere ye wa ye mere brayo mu hawo ni pedua ni edusa ho na wo de edusa ma wa ha no be tu malaria any join this wo de ointment no be twetwe ni pedua edusa natural spice drink no na wia ene amadwo o me mu ba bi eto adro bia 0500 110 115 Dawood Dr. Dawood pressure diabetes stroke ayam kuro wapon waposo say Beji Dawood 360 capsules Naji ointment and now namadi otiane say apeja apahon Dr. Dawood me pachos 360 kopebinom na bebinom 0244 to awajeso krapa eho ene ewo give us P capsule me secret no Bema waye mere ojon say ya wo ya wo fiagene ka ho udu sinani matimkaja ko capsules ayam tim sisi ya de jiwoni ka ho o se bomoden ase obefa ko herbal capsules any P no abomu na fe ufa give us eba me shade e malaria typhoid jaundice wonu mu ato na ye immune booster ya ma fagisi any capsules ne ka ho mensa sai tugu oba ene be ma wasigu ani wase obema no ho no 0543222470 we eye Hadasa travel services me kwa bruchire me Hadasa travel services we ni America lottery UN4 wo dwe kwan abaye processing usu ebi ho aneman kitinkiti bi na wantimi afele na fe asai bomodin we adwumako e wo America wa ba bi Ghana se Ghana fo amudi lottery ndodo na ntimi ma ena mofom so kitinkiti bi abutumi yenti enu nti se wa wi ni 2024 ni 2025 no bomodin o se ekwan obefa so a obey o process na ma wo tickets wo ba bedu America ye be pa adwuma ma wa ye da bi a wo beda na busumi nsia akiri no wato wo ese etua wo busumi mienu achi no wato wo ase etua wo ka etu die da wada so we ni America lo try ma obi medada me de be ma be hyesom de oba be hyesom mesem nipa bebre di asei enu ti frɛ 0249 714368 0249714368 and America plus 1 838 910 9045 plus 1
838 910 9045. For phone no number for Mary. Say ye de anope ye ya fam de wo so ye wo de senka asomdwe ebeba ena bema no ya na waye na adwen se me de hu ni se kwase abuo na no bebu etese de na wo ka my lady madam asin me pa cho dem pese me ka che samadade from pon abusuafo ni se abusuan panyin wo mu di a ompe ho asem nka animanimu ya na se aginsemu a ma obi anhwe makire kwana bone ode aye me no ebeka samadare from ni mani nyina entimi twa so da enti abusuafo no se abusuapan no mu di a ontu ho anamo abusuapan ni mu di a omontena se ne behwe de ebesi onfa nche no me pa cho my lady daibi abranti waba me yakasem abi je video ba ko no we yakasem awi aye beba studio ma hu de ye ewai Chebnani Nature so be found one cash them. Shadade frimpon Shemele boy ebu boa ba we bo uni ahodon po ba bintina emiri bi ye nua ba na oye adwuma wa dom TV fe na adwesa na oye kunkum bagia delay ye ni interview bi abai wan we nyansa for se na smo camera mfida o se me man ti asese nya oba bia na ne ko relationship na ugya na oba mo akọ obi be yedi obi wa but obi wa akwase abuo no o ma anko da both physical and spiritual ena wo kasa no se wa fa ne to afa nanim wa anya obone wa obo anso se kwan afa so anu ni gya na bai wa na anya obone bia no agya ne basa ye ka wa ya prosifo ye dia tawa pampam krofa frefro ma akọ me wo try ese ne twebeto ha ne wa furu hye ye de wo furu soro a enye me office ho a enso no ma simedu yo sedu sabre dia na o twepne wo fidie e wo Sompa TV ene ne radio sedu sabre na say nsoma herbal clinic ayi nyina papa apostle emeritus Kojosafo dia ba wiase ena ye beka ho asem ama ho ho no ba sabe adro ne ye nom ye mfansa ye mfanso na emu ye de kanipadua we na adro no awura nipadua no akofa yade na e dia begu abonten timi na ba me nua ba ma wutie me se na wut na se wo hwe Sompa TV na na wa dombre na yonkwaje da yade bia ye bodine e bata enipa ho adro no beko akofa ba adro no na anwase wo se apostle Kojosafo ye adro no se Brad group bi anko na adro Brad group na bi kran serious da esabe broni ye adro ka wanye se Brad group bi anko na adro wo ye se adro ni ye general nto bi atmenom but wo de papa ye se Brad group bi anko na nto de adro no ka honam dua ya na adro na wura ni padua no ma kofa yade no na ade aba begu abonten so yade bia obafa na asase we so de ebeko so obowa so sisi oya so to azotwetwon so ka se moyo so to be so anya menopause na sabe waduna ye style sa won tempo jansa yade won fa no sciatica ya ba wo de kan wo beko so bu sickle sem pato sickle sem muntie nie broni an kata chese sickle sem eni adru
but second say wardro so wo ban soma herbal kan da wardro because of the wardro na ba wo di dware a wo ba twini nya fra ko wo twini nya fini padu ne padua ni mu eti wo ba call lab no positive dey but ya dey na nya dey emma biem we na enwanwa no so sanete eti mi nua ba ma wutem wo ya de bia ka wo so etete wo hawo na da kwatan sori fie da kwatan baabi bebre no a enko no fabra soma herbal clinic na enfo ye nu papa ya nnom no na ye fa sa yare eti mi nua ba ma so kata pampa wo no mu so onya stroke so obubu agu wo so ntimi nante o de do kan padua wo de kan na yare na etwen so me pa just pictures ni wa na mu de aguso na ya de acha manfo no mo se ni adwumadie no sitie eti se wutie we na you know say oba nsoma eba hospital enya papa apostle emerito goes of the abana ya de bia ha wo ebeko so to say wo wanya stroke obu akwa na wo bodam wo hwe pije da so ya obi de na etwen no de won ne na hu ni nyina ya de free ni padua ma epie black ni nyina wo ni mu a epie we na ehu no so wo hwe de wo ni padua black ni nyina wo ni mu o wo ba ya oda so hwe ni ti ene ma ba ni ayi ti na de adro kan ne bon na but de adro na ba chinche wo ni padua ba bia ya de wo bia na akofa na e de aba e jada na wo twen ama ya de no adokro wo o hwe na chi a ne ma wo na chi nyina wo ni mu tuntuntuntu nyina wo ni mu black bag epie ni nyina ba bia nipa fifrefro na ho na ya de na e be fa ba moment ade o de adro ma kan ya de na adro na wo ni padua ni mu na ekochinchini akofa ya de na ba ho ba ya oda hwe na chi white ni nyina wo ni mu white hwe ni trim ne ma ba nyina wo ni mu ene atweba no eti sana edunete nti enya papa apostle emeritus kokoyosafo ne ma oye no edipa dasani akaza wontifo adwene nti ase so wo he papa nso daso hwe ne ma tuatua na chi aheba wonya wo dipadua mu eti ba bia fifrefre ndi ya de bia akotra mu onza apomdi hwehwe mu tase aduane aye de 35 to 40 years mfia aduasa ekoti mfia aduanan ansana yina nya nzazo mu se ebeku enti wa ma me editor fire to nya fia dua na fa na ya de nyina ya to be kofia na be ko pension no na osika aka nya wo de kwako yare enti sabre ya wote ase ya wote yankan fa ya de bran sroma herbal clinic na mfa ye nu papa no ye mfa ntwe ya de nyina mfuru mu na ahonton so obo ani ni trimu se no na numu pampa wona num na numu keka no ni trimu wotimi nante no to aso twetwe no ni sisi ni kotodwe obi o stroke or diabetes kwa do oba say oba kwa lab no a range na wo no ye take range na say okodi to so no asa chege so o 20 o was aba beten say obi pinu de tie bia no wo ko na be take ya na ba asa twa ba fom enti na identity no enti ya de bia hawa ye body bata on the fabra and fa de ko chinchin na anwasam so say obi abetra obi abia so na woniska ko wo chinchina manisika yede asa esanete but na ya wuti ha de bra na fa ya de bra nsoma herbal hospital na ya fa ye nu papa na ye nya papa apostle emeritus kodosafo e de aba wiase no ye fa nwu ho na ye ni to fa ade no wo yo ba ade ba hia sa wo ba hia wo anda e na ota wo ketwa be ma so wo ba hia boxer ene utawo ketwa na aba ye wo ma ba fo na ye wo mema ye wo nurse fo ma ye train wo ma wo hwe ma ene wo nurse fo mema so ye train a wo so hwe mema eti sa na de nti eti wo ya de ya modern eno che se wo ya de nedo so bu a place e tire ya aba e ha adwene wo de ba na editor fa ni nyina beko etire bi e ha wo ade bi atete wo ene ba bia ene nipadua ne nse emo se wo nyare mpo a wo nyare wa nkata wo to wo nyare ba na editor every day one enuane a wodi akotra mu air pollution ene ba woni hunu wisie bi ene pampa bi woni hunu na akwakotwe ebedi unya dache but oba na editor of fire widie ne mba dwo ama ho ato sa na de nete eti so ba kuma se ha ye won kawe afere ye kawe afere ha ya oba nsuma ya back ne ye na so ba nkaso a ye okaso a great lamte masarachi so eti ye sebrebre ni ye de numbers no so tudwa fatudwa na je so bai di otum sania ma etwi free ni pedwa ko tade pa 0546 nguna maniu 73 5522 0546 73 5522 0244 92 80 26 0244 92 80 26 0249 321 803 0249 321
803 ɛna 055 175 2224 055 175 2224 etu yadeɛ bi a wɔ ho a yɛte to yadeɛ a modern ɛno nti because do no wodi dware free wo nase ɛde ko ti utrim baabi yadeɛ wɔ bia obu ne ntɛn ya ɛma sɛ sɛbe omu nware etrim papa enti enku na omu ne sɛ ne nyinaa no enku ne sɛ nya ɛnane ko omu trim enti ɛma no omu drum ne pɔtɔ bɔn sɛ sɛbe omu adwene ne yɛ style omu ne atwi nyinaa ehuna man yɛtwi yɛ oba ne didɔfo ne nyinaa bɔtɔ ho atɔ na ma wato etu koto nye na ya wo ya oba ya twen ebekọ usisi na ya twen ebekọ sabe wo kata pampan wonum woni ayo wisi wo kon oto atwetwe wanya stroke so obu a press sickle cell ba sickle cell wadro obi ka say sickle cell ni adura sabe na wo dada o ma ba ho nyina di adanse say sickle cell wadro etu ya de bia ha wa ya modri bia no eno nte say ehunho adro no etimi nu aba nu ma otemene Fire the brand Sompa herbal clinic. Na fa yenu papa yenya papa apostle emeritus ko josafo adro so nko e bi nsi wiase da na yenim se yenim bra e bi bebe wiase no. Na ye fa do. E so sa ne ma wo nyina afri nipa ho de ade so wo kura no. The trimmer sempa se nko kunya dada. Because sa ne ma wo atu mu e di wunya e help. E no ate de kunya ne o. Ya de afri ba bia ma o de wudie ene de wonom. Na wudie na kon sa car kura kwa yes ye ko sa oil. Sapatro bum wisi ni pie bastra ya da ko sa oil ana ofi de wa unu na wodi nyina abetran mu eti bra na yentwe na ohonto so wo ba meme dai pa cho ye nya adwuma ye kwa so wa so dem kwa stra na ye fro na waja asore ye na ko ni bego ni ba no so hunya ana akokwasi ara so ye start adwuma 12 o'clock na upon 5 o'clock eti ya de bia hawo si amodri ya de bia be fa na sa so nko ade wo de ba ye betumi ahwe ya de bo bia so ha bia no so yebeboa ama no so ato sana eti ensonoma herbal clinic ye mo sren yebeba ho na ya betwe ne magu yeyem na afiri yeyem na yenso yedidi paapen ai wo twin bo furo no ne muwa ebini a yedie no esi etimi ba na nyina afiri ni pedua no yeda sipi abusuafo yeboya papa poso kwadosafo dindi a munim bibia organic eti bomoden se obeko Mele, me say busa odi echato na mama bedwafo abam. O si asem iwu nyanche. My lady mpacho dabi. Ewiase nyina ni wadanse. Me pachan. Se wutu anamon na wo de wo pani yie. But abrante no wa makwan. Me pachan. Enti ba bi aduro no wo mfa nche. Me pachan. BBC am obi mblemu. Me pachan na e my lady bebesu enya be ma ne nko a. E be sa na busuafo no nso. Ah na rom de o ma yodai. My lady dear obeyalo be na dwun so odin betu na mo fa atire bia no ebe da na akodipa ne so sa na be no me ba chan into oyale a ompa mu nya no kasa anwere bremu abna ne tren wa apete so afia nyankema su ni buadi dwai woda ko buru ni ku ya so ya fa kwasi abura yo Mr. Champion mo bayi nani abidi o kase o mami me mo sere no so mami o pole na de we ade de sere nyonko bayi na mani se so mami asamo ya eda eproso yi ayame de papa wampa enipa bi hyenyansa wo mu emu se yame de no ni ente yame de ne se akoda wankata nanim debi o me hu sa asam ne ya ne ya asamo o kan ya no kre ene sa ya ne ya enu ntine ne yame de ne se enkrofo bi se bi o me nua ba me yo temanimu o mu nyine be hyenyansa afrimu na yankonye moonlight promises wo she twa na ye twa nu atoka wanko amienu da na emi je ne maame nu a wotimi bi na no e kan se ne yiri no se won preso a wonyanko na wo de obewa I be je video no de na di kan won nsam no wo mu no maame ne na ahye ne ba no kutupa na asade wo se nyina ekoso na mom so awe ye nso a wanhwe yi a na me fima no nka ho na bibi kokoba wonu ana ebedi ninya enti ne ye kan se meme ne wo na fama wunni wodo a enka so wodo baby wo po bi atwa ne bi akwa twa no na ko enka so se bobia enka so ni so mi ne meme ye twa me ho ahia ye hyebo wa ha ne ye hyebo wa ha ene ade yenya ni nyina amoa yen efri se ababa fe ompon ho fifo besi na nse twa ene obu ne kwasia sebo yesremu ni nti ene bia wugya no yaso ye bekusremu obi yenyina yesemfo ni bi eno nti so onpe kasa de a
and they want to tell me as sika buy out the patakra no what's our for de ko so enkwasi ebu ni pinu ni prensa sebe Nyankopon natural way na wose moni ye nna no wa fa sebe emma de akura ne drum me bia na aye dendenden na ho no e chese sebe wo bra no enema na yi ba bontin me kan se kokobo ala enu ntina abrante no media stadium de di from do nyame senka me wu atoyem wa na me kokwa ekumi si ya no awo so de ma no awo satam kro no one no any o mele na o so friend that kroko no fun so no de man no beje dia awade wo so nware no ababa ye na kase oba fom enti sika enti wo namfo no no na asam to wa wo namfo no de me de nie minim ne se sire mu de bibi wo ho enu enti won hwe bibi yi na won te sana adwene na omra ne ho ase wo ba ya no nyini se na wo ye he bia ne mo namfo na etunufo ne ma me no so won fra no no ne no enkasa na yeye mai die so wan fa bibi kura anfa mu ne pia akosu akumai mu nyina mu nim na nyama meka ubo mu to dia asam ba anu nti yen hwe bibi yi da so yin Colin Abraham my lady me da si na we say me sere nya sere ya me siri o me ensem bi ati say ni say me pole na me tia na me ba bia me bodi enye ye na twetwe mi say ya na twetwe mi say wim adentia emema binum te safrim pon amema bebere adane asujafo e wo ye man mu ha mo katre ma bekum mu bi mo sabe madwene ya da mutiri mu bi ebekum mu mema no bi no enada atro techere ma amode ne ma bite tambia mu bewu sabe ubehu mema ni bi wa abonten no ma bobo naked no mo ne ma abonten adi antia kwase abuo bebere amubu ma antia bama bi no oba bi betimi atena ase ma hwehwe awade na we kura de se wutiri kura ye no obo wa mane so wo yire obi okro wo yire o mo wa mane obetimi adiga na chi saa ne na kona busuafo se de na meka no obekọ papa okra kwaje list nyina so no oboa onu ubekọ kuroma kototo ne ma nyina hye date a wode be wale wo hwe mema bi adwene da wo mutiri onu ankasa betimi a head afumo wo ka bibia no agina so no de agya o enam so amane ma ya bebere adane asujafo ma e no muti e kan sei kurom ha enti of mame saa ne ma ekoso oni nti mema bebere mo bebo bodam da bia sebe mo be wu da bia so won say the friend Paul by was sister ye anya ne hwe ba wo kope no ka kire so wo yire wo so no ya wale ento so de wo pe an wo tena ase no ne wo ye de tena ye wo di animu na wo di akire ni nyina wo je mu ma o afa de wasa afa nyansa kwan se mi kodi so fo na sabi o sabe mpredu ahenti asofo no ebi mu nwale mieru ne miensa so waso ne beda first day na sabi wo be fa ne to no fa bible di nsi o di so fa bible di nsi dia na se nyame adwuma na wo be ye dia ni nyina so wage atum eti se nyame adwuma na wo be ye dia na si kwan se wo wale mienu ayenye ye kwa so wo be ye se dia wutie bi o so opene saa na nso na madwena sabi na wo wutiri ma na anya adwene papa nti wa hwe ya bra wo be wu o ma me frempon ma me ka bibi mfa nkere o sabi o se frem ma me dida wan hwe ya ma me to nkra se wan hwe ya wo de ntoma be bo yem yo na asem bi se nya koba my lady ya so etete nche na sa be fa abesa ya ni wo because dem ya so wuda wa kan so betua wo sese busua pani wo ho de a wo a wo bedi amu na chi bia sabe na me nua ne frempon na wo se ya de ne kura chi wa de be kwa kwahwa ya de hwe wo yi ade na ma wontie me se we ekoba se wo we etoato aso o abusua nyina beko ti se frempon me nua ne no na se frempon ya le na me de ko hospital na be ka me a me nkodi wo ba bia se wa ho enti me sre abusua no ma me titiri ko so ma me de wunim Sister Mary wo ba ya wo e ka se wo be wo yiri nyina wo gi ni tum ne ekoso nyina wo de beto wanim ba hwe ba bia ba wie e ba ya obi atadi se de obi anya hwe na mmom se ye firi hakora ba ya ne koka bi ekoye bibi dia ye de my lady wada ro ma ye na nim ye nsanim ye de na nka so ndwie na nka ye de ye pe because wo ba ya no okura sika nanso so hu ba bia asie o se de Mary wo si good Helens so said you know see ya wo enti wo betimi atena se adwene se sabi o ti first day na ka na Mary koda no dwene se o betimi ayo sei e ya kwase abu a wo de abu ni ntia enti mama birum sabi mo be koso abre because of mo kwase abu nti mo ne ma atena mo ka no kure fa nkire ma munyi mutiri mu adwene fa nkire ma wo nwale na ma ne ntia se sabi eduru mebi na abegere me wo fa ne kan ya wo se wo no obi di agro na eduru na bi na se sotoro bebe ma ne nya we
die di kan won ne di aya da ayonko na no aka che ma say duru fifi amebo waso mu enti enya duru fifi na sotoro ne ba wo ya wo so obo na mane enti sa wonu obi tina na ofi say won wale na mane ti ase ene sa ala se ma bebre wo kurom ha wo di talent nkofo ekunu enti anu podi enya nwanwa o so obeti ase a fine ba no so obe wale no oti okan na no oba okan o se no kura ka wan prenu abisinia na my lady me kura so me no me nua marie na be ma wonye ho ade ka wa mienu wade ka wa mienu abehye ni na o se ka hu se na da o se da no ba mi mienu na so na de mi tufo my lady suffering point yama ne na awotwe wada roma di da to wakonya e de se de oh di photo boss baba wan be pene de ya Mary bet yama no 1 week yama ne na awotwe yama usi for ma what to se ka awoko oh my lady papa nya shabone nya shi my lady wada roma we di ye mami nwa to wakonwa ni ensere mele yama ne na awotwe oh di photo bu ase ara abosonfo mu ni asem David to bu ase abosonfo di asem yama ne na awotwe no wan fa ma yama Mary kwana de opebia won koy my lady ni akoso ne na kasawe my lady esa asem na mo hye no okay mate oh when na to bu ase asem ba asem na aba ne ye pere pumasi bre abufuo wo ho bibia betimi yasi bi kura ye be soli nkonwa so ye be kwa bonten na frempo gina ho so asane sani frempo so asa me ka bi ma wo eti sade ye be chine nya kote asem foforo de ya me yo ba me se be ma de me tese wabu oba kwase ara me ba bi tutume na me ba bi twetweme eti mesre wada roma bomode na bra nwumile ya ye fa ye ntu ye na fa so wiem la na Mary nkotena ne ba bi di na so kotena wo ba bi na nya sade ya wufunu be ye tan because of wo ketrema eno kwase ye boni wadwene enya papa eda wutiri mu adwen kase ya adwen kase ne adwen boni wati ase mi kodi sofo my lady mama so boa ni nyina so ende no aheda yo se ne edura daka ni mu ho no mu ana de wo no wakoka kire mo kire manfo no tira ye kro mo so sade ono mo kire man a ye de oba be kwa ono be fa no wo so koduru ho a ye mu ansa ne edu be che fridge ni mu a ye de wa che fridge ni mu eti my lady wada roma mama fa ma no isi d4 case my lady case ba my lady kotre ewo duabo bi ewo eda ho se me na me to boabo na me on time se bia me nua na abrampa be ka se wani gine eno ene kiki no mimi de yo mumudua na emum de ogina nche na o ka se wani gine no ene wodi na asem kono so me ka be sisenyi abrantie mimi support re jabi ko won fa ni dia ma me lady enya nkoda me kura me yakoda kura me nya onye otipene me si ebe bunkotodwa pa ma me achew ye kura ye twini ko gina okura no hwedwum didi no ne wo ba fom de ni dia kom ye lady na wo be kasa wo si wati ase ye koduru ani mu hono mu a na wo de me ka kotablu sika da so wo kire pocket wo na okuro no wasi fom se course na na onyinya no amu no etu ne enu tira me di ka bu be se kotre se de wo to bo no ne wonye na hi se de ogya nchen na ye ne bi esi because aduma ye ya che e bi esi wa ha na ye nyina program ni fridge mi esi ni fridge mi ye friend na busia ma na busia fo kwadi ata wodi fo wonim nyansa ma bon di ata so ma na ma chena because of photo se jai na ge ni kotokosu asabe empeni fo fa chame na owura no no di si fo na odi kosu boso 1 2 3 no de fo pa 1 2 3 no de fo pa 1 2 3 me ka chena o na abrantie no se fridge mi eti so mo bi tufu a se ni pa no tufu an se ya de ni kikiwa ono no wo be hwe wa ye sen ade ne mema eni pa ye nsu nyansa ni ye ma bibiesie anzana ebuso to adamon wei ai abramo she so won common sense ma o common sense nya dwuma jajimi no na se woni so beto te enyo obi na be ka se pudu nsi o pudu be sia efri wo wana di kwaja chema wana pipia na onu akasa na odi ni ti kwaja chema nti abrante frimpon se ozu bo bi etufu a se de okira etu ni bafo ne sada ekura e ma me su tu ni bafo ababa wawe ye tu ni fudada eti mi mo bi nkasa di fo adena metabo ni achi Yesu Kristo na na kan o se boni be ku ni boyefo na de wo so de tia mahiniye no wonya wo agena ni munya da ye nyina eti se wo atwa family de so
Eja for being Korean Kure, producer for you so, Pani member Mama Kansane, and you Kodia. I will tell you and make sure, sir, you make sure, sir, be COVID him. But that no, and I bet body. We make Kokuni Street, Okuni Street here, what do you quarter same? Toya de Mano, and Yanisa, who Yanisa quamit me, and you know him. To Bossy, Toya dear, I'll be prone namno, and namno Yasumana too, Yasuni put in there too, Yasuna too, no what think was a sam, and Jimmy Sambia member Binudie, Massa, me say me, Oko for bar, and your problem, man. So be the yow. Ever quote your backro, and yet ye yame. Because about run home a bema. About you, yo, and you would draw any tia sabin and munya. Beko yetira. Now, so banner Jimmy. Sister, you are talking about bema. One in persona was a for a down for any wood drum. That's a knock or done passo. Said Danny Media. May you don't want your and your fair. No, tuno. Then one your far, Sumuno, net your home. A go hang with the for Bafro. Mammy. Cherry never cherry tina. Me can wait to say, yes, you kiss us in my no. And there, Mamma free chance. And been away, you know. Woman free chance. It is a time than a bar. Now, Mamma can't say, just ura, walk up the debon into Fatano. Mamma can't say, baye. Mamma can't say, baye. Et in your coupon say, so what's such a blow tassier? No one can perform anti blemois, and then drew one more at the bonnet. Mammy, some made the bonnet. Me say enkokuno manim pro so ni baby am na ma kirawo me oh malady nyame djuma no agya malady nyame djuma no Yesu Kristo na ka kire yen hwe hu ye na onu duamo no krampo ebu Yesu na kai me duamo no me nya de wuye enti se wo hu nyansa wo bodam wo sei because maybe hu na man se de na me nwa ba ka no e maybe akafie Osuro sister bi ana no ba Saturday what it did for me so say bema kwa bi hu mi abesimpe because me di gidie ni misika nyina ko ba bema and the bema no anyi nsem ya dwane afa misika nyina ko aya ye audio dia ko ka chese mase bon obo audio ni ma me na asarebodu mu nyina wo ha mema bi su di for na wa asarebodu kwa da di ma oba oni na da wie na se bon wanyem no tablet ke ko to ka amura ma ho wo wie o se asebo no ye audio dia ma no ge ne kasa no hu sisi jijiji kwasia ebinie mami to yade man no onipa bia oyebusuani obesuani mu bia no ma yade ne nche no o masifo nyina me meta wo chi bo se kokopodia ye keska ye be kumase ma ne sam sa busua no gadafie kobukuo mu ne sa obesuani ansa am go busafo ayeye ni nkwasasam sa e de kwasam na mi penye takunya wo mu otwa so wa bodam me pa chaw se ne maami dida no wo ba tan ye kekese kekafu akeka de ma dampan akoda ewunim wona wo ba ne mpratwim eti wo kura wo ya dansini abosum no beku ba ne because wo kura gitum sese ne yire ne kase wo mpene a won kɔ won wale akoda yi ena wo ban su ba na num o se ke ya anya ne hwe emrada ena chese ma yusu mi jawo ena odi jawo bi baba wa ya onu so se won te ase o ye de ayi afam de eti se du ho a me de ka me se me sre ne na awotwe sumye madwen na nke bia frempon no na de me yesika wo ba ya yemfa mpa kola iche wa san fiskan de so ba eko na we say upe ubu itachere te frempon furu won nyina ne kone ne baba hwefom na plastic me patro bishop yen koko papempra de 75 e se de yin na ese ba me say watch apa so pesia ba ye de she yensa ye de poma promise ye de one year code ne se ko oh mo di abis macro abis ye ko panye mentunton spray a wodo nyina tufuo ye wa stam wotwoma ne me show sada no pampa so gate 11 na santoa na ni mo 0598 585219 me pato boy by medical research adwatu odomanu wo se yade emfa yade ne ntafie enya so den ye adwuma kakra no obo jabro so ya no wabeti woni mu de wo awo mu hawo brabuo mu hawo ni nyinala stroke aka wato de ye no ti no de preka se powder so natural two ovarian cysts ka hokope bi no ene yade awdo nya ba pe fo no bia ye abomumu
Doctor 0249761508. Boris B. And number pano. Say proudly if you number what you organic. Koko no nama kwa be bia. Dear Denny dear me. Cremonia kunintia me cremo for mutum so. Bantma High Street Presby. Asafodi and Michelle Baby Market. 0544444453 Piwak. 3P garlic mixture. I am with the draw. Ebetu etu ya ni sisi ni no ka ho nine no say o 3P garlic mixture ni bi ebeboa wo ama sugar level na ba form wo fura ye kutu aye tan dodo to so 10 ye toa ka ho ehwe bai shani sunitini ye kokko 0248928824 ye beko Canada me ko express Austria New Zealand Germany me see ya me ko se wo ko straight obema wo mini passport o de me ko scholarship mini visa o de me ko baby me ko ye adwuma baby me ko da me see enya senketwa 0249000448 Faith Homopathic Clinic enron kitwa Prophetess baby Elizabeth o techrema Faith asie ho pusa wani yade bia stroke account wani na afra wo eso prisio se de sitie bia sasaburo ka wonan abom yi wo na cha wabo wasa enko antihye wabusum ye fra diabetes ni nua pressure ya moya de so a prophetess say wo hwe huhum no wo de honamani adupa so e kan papa Faith inso de mpaibo tachire yawo Sotium and Crying Antioch Junction. Kumasani Makoko Bogoso American House. Yaya Juma Frijada Copy Mendano Pano Chocopen Num 0244583859 and a number Bakoya 02402759694141. Mary, Uma Major Quine. Ukui Bibia for Frosia, my ente. Yadi Ejina Wachi. Yay, wa dance for. Na fashion Timusa won't say. Sabe unkoba okro no ena enya bodamfo so na ne wakoda be ma kan na ne woda tena na kwase abuo nti na pese wiase nyina atibi me ma osima mienu ni atu afuto be na ade be ma unua no ma eni me fa ma ebu ye kwase ano oh me afuto ma unua no ma no se so sha be ma no so o ye be ma warefo nko ade a me nko ma afuto a eni na chipe o so no wode so we mfo mpo na so one ne tena ebesimu yi mo medasi makrawo meja kwa wate me fam Abraham perform number ma Mary bibia ni afreme why yango computer so adwadiem na ye ma me kurafo na obi so obeboa no ne nadama nadamfo so ne nadano ye meti ono so na se 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why keep hearing voices reading, asking Bishop 75 Enterprise Mpempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yehu Esipejam Emi Yanimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na who do ni na Bishop Jewels yenim ne fretiti we din somade hu jadada ai wono no di do no etson ensomade no say we
wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo. And you want a bako. Abi Shop 75 jewelries. What's the wo jiawari? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adibia. And ma opani pem. Wa hu sisiri muti. The other best show us. The other best 2 home. The other best 2 on sa. The other best 2 on 9. Ye jewelries dear. Abi Kumase Yewom Room Plot 17. Adisia Market Chihuahua. Abi Plaza. Edankesini. Ejuma phone any mut. Ejuara kopem memenda. Anopano sia. Kopem enumreno sia. Abi Shop webi. Mu amupani dudu mu etu. Any bako nyina. Say your jewelries dear. Abi Shop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Abi Shop 75 Jewelry. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abi Shop. Ye wonyame. Why you hearing voices reading, asking. Hey, middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. E mo aye titiriti. Mentume pon sori. Wo na enwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo 3P garlic mixture. Wo kotoje ne waposo na asori a. Wo complaining no. Sa wonum 3P a. Jani say edroi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 Say me kwa kama sem sen ana mi ride meddi me say I me wan say ni fan so na me di ko be che mi sika me from kra mo fa bi eh you ask kra ni wo na urawe ura ko na sika wo di ja mi se me from madan so ko bi abedi mi from mo fa bra ni ye na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited omo na for the platinum bond Japanese aluzinga e dey ba man mu ha ye di bodan so afanan baby a wo da hwase ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha me so mo Ghana mo mesi na me ko kire baby o factory no Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited I want Chensing type here South Lock IBR IDT and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited I want memoir for baby and crying Kumasi Sunyani Tabali Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro, enti maninsanka. So what about what the papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over you as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? Let them have fun upon a permission about Chiamua as a Nijian. No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the wall. Cold, what did you nip a dream when you now put a mamma and Tima Winja would name you. Give us cold capsules. So go you free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me nunca. Prakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwo ne nsuhye yɛtin anɔpa ne anwumre wɔbrɛ a wɔdidi awie wobɛnya preke powder to Kingswalk herbal ne Heroes herbal Accra Okesi Drug Lane Dani herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantua herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke powder ɛyɛ aduane san yɛ aduro FD ahwehwɛ sankratoe mu agye atom Adi oish honey never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules unsa dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme gina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo biye Sudi me come me mama adwamo what does ye aye chuma it's a living testimony koneko judi ya dan sanre obie timinum bi agisa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumie FDA age adwade nkratoi atom abusuafo yadamase amakwa aba adofo bi no di won ma woda yehwe na yentimfiri ho on ma yedi wo ma woda onyame ayo madomane omudi wo ma woda no me paacho ina kosku wasin for nursing and midwifery ninu ya be mama kus ena ewishi no esire onyame hira nkwatente ahodi wo mu enso edema no wensu ye Emmanuel Leon Junior ano so wane de Emmanuel ne maame na mama Esther ena ewishi ma happy birthday onyame hira na omwa yankwe we ye nua be ma Julius Sompa ai edwuma wase ha Julino no ene wodi na wodanti kwame esirenya me pama wate kwatentina hodin wo nyansa ane ena yesrema wawie akaba Lady Reverend Cheba for one me maame mama efi ena ye adwuma wo obra ono na da me di birthday mama efi ma ne di cake no baaye no lady eyi apai ama ho nyame hira wo enkwatentena hodin wo nyansa nim de esronko osoro mfanom ewie yetawachi hip 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 hooray nye hooray acho case number 2 Zinabu Ayaba oye complainants Swami markets accused wafa Samoa atonsu Kumasi court order in court ya maami bi wo Canada anopai o discovery abrampa o se ama omukro kra de sei tano dumase ya mabusuafo mu tie ya tie ma no 500 mu wi am frɛ ne nsende mamo ena mema enfrafo mi enuma ni Anthony ni Paul so 500 omu dase papa nyame hira mo amoye sa do yi madam wo ba yi wu di for wonye bag no Zinabu na wasema ukan wa hoto okrade wo kan wa wote yes mama kasegu akasemunum kama wano so na kasa yes. Zinabu yes mama ete say I try me wa Bible Quran bodua e bi focus ya ne hina popede he acho o kan se me boa duabona meka sende eti wo pede he hina pono na acho ya mo anu so kasa wa Zinabu mpache bi wa no why acho susuma wele conscious e ba na nsunya wonye peja hina pono ani kosua no susumu akosua na habebo no madam edi ankwanhia ni ye behie bodin ayeme Zinabu Ayaba mikura shinap mikura kosua sasa mo ame bekan
Say sama me be. Me ntwantro. Me ntwantro. Nana no mo wa me. Nana mo wa me. Oda. Ayabade asem na abade abeda wa me. Acho me yakunani. Susu jiji da konwa num bra wanim kakra ha. Me yakunani. Na me yakunani no. Me kunu nu ye nachi. Ana me se me bedi pa. Owu ofa he. Ano ko silem no oku ye. Ana me se me bedi pa. Ambaye. Ana papa ihumi oso obeboa me. Papa bay. Asamoa. Enti embua no honum na ode me ko ne fie no. Embua ni afesu so sorry agese ndankwa na odi mi saa. Ewurade Nyankopon. Maame nyabotre. Oba kunafo a wo ba be pepe di no. Ni nyina mu ne nso. Ma ha mu ode mabiem. Frim doko kire se na ese ahemu de anim kunani obi ade mu ye ne de yenya ye ku ti asemu ye de ekurafo nso de mu ye de mi se champon yensa wo kata so ani Nyankopon hira we agyingyini we mi se champon se wo de nkola na wo ho wo mo be hwe wo da asem ye sikasem agyingyini mi se champon hwe wo ho fe na ra baba wadu kupa wabo. To be honest, you Ayaba Ukun, a dear idea ne kun yen starting free. Pachonya accident. No costume no conya accident. Or no one quad say. I show me 7. Why won't soon? I'm so. Penny was say. Pacho, Omunfiano, na minim, Omunfiano, Madidino. Hey, Flelossin. Ana akoso adua ya de boboba me so no so woni mu kura ne fie tie se dodo sen na woni omo wa ha wenku mpacho wenku na me de ne wa ha etu da he enti papa ndi mi kwa to nsu no ba na eye dankwa na onu no mi da to de bia o ma ne danfo so ne danfo no fa mi wie na ne danfo no so fa mi se me dwane ba ja mo abotire e de na ekoso owiase papa ne wo da no ama na danfo so fa abi je mo fra samane mame ma je na ma mo fra ne mame e de pone na ekoso ga na no sei opa kunafo woni ne da no ama na mame ususa usa ada ya ochichiru bompem madam wachichiru boduam pacho na misuro no one obeda na danfo so no wabeda mame ayaba ana woboa ampa anti minti sintro ewurade ejeni pensuro nyame kakra oba kunafo meboa no onu di a no amana danfo so bedi abije losi wi am fra samo na mame miura abapa weda say ohini nyame insure odon powerful na some no ya na sabio to da bia de onim no abaka say stage play and I share comedy and the only show papa ni mu TV susu asem na so ebeyi ya bete for ina ha for ina asem mo ina mo ne hwe Lost Herbal Center ya chiri kwan ewe Abuakwa Canaan Kumasi Asante Mantemu ya ne pani kwankyerefo Dr. Lawson Chemenu ebisa say mopum eti sen enawie ya de ene enamba didie mu ene onum mu enam ebe ne padua mu no edos broso ne santi sabio mintime ncho de didie me fase kan hye obotum na so meto to na masra say aduane awudie no memana nya aduane a ose ase chinsuo de denti na wudie de bi bisa won say eko ni padua mu a apomodin mu no ebeko sen na de ama wo ye be di na ye be nom na akono ene atenka ni padua mu be hia na de a ya de so ho na hodaso ene bema ye honam tie emre e bi wafom emre baako anamienu na ya de aba menka wo say achia esuomui ese kasa be bo nyina adade a ene Lost Herbal products no ewe adwaso berima numbie oba numbie na pomoden so enwie pepepe ye ya o man ne merima dro Lawson Law Care Mixture
your man Merima Drew Lawson herbal mixture. Lawson herbal mixture. The cracker mono, your Merima Kwa Edro Lawson delay man ah. Yen fensio na enum nemuno ya de Lawson locking ye nsuo na de anum Lawson delay man no yen hye so na kai se asem de demunti no ba bia to adro bia amantam edu ensia e wo man Ghana mu no say herbal shop over the counter and a drugstore bodino na on sanka say open memedro Lawson delay man capsules open ma any memedro Lawson law care mixture. And I say, open money member Lawson herbal mixture. I have a friend now pension will be for a Jumadi Hua. You know what to be. Obanum the same. Upebia to do mono, Sabakan Wahefa, Yen Nkomo 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and you 0248 619 999 0248 619 999 what in Chemubia na wutie me na wo efie no edu nwotwe e konkon ade a ba cho tie me ne won komo ne say ade ho say ade eni ho bam boy ahodaso de a pa wo chobere me nka wo say a healthy prostate makes a complete man ye ka bere ma owie peye na osipi esita e bema mu a ye pa che bema ne prostate no e wa hode a ento chima the centimeter for say pa wo chow enamono ne mojanam yantere yo se mema abebua pa ensanom emroso yente so one ma from habit of smoking no mungusie twingusie emoni padua no na emo no nyamu no ode bedi yiye enuaba mu atetro pomu ni ade a fa Lawson delay ma yo dra ode on search ba na boban ama oni padua ade na meka sa yengina ye kono na le padua so esesa na hoden no e kofom sebe ya ade no emam pofiri mu nti didiye numiye dayiye fa Lawson dilemma ya bambo dromo ni padua na abede nkwame achamato bia emo ni padua mu na mpani se edua bia se enyini a na epo na ebam nipa ya mre enyini no obeka ya wo frihia dua sa dua de na otene untimi nye ene ba wo aduonum ene akiri wo aduosia ahode be ho na pomode be tena ase a very may odie no aye Lawson delay man capsules enua bna enua hini ni nkomu ene yachi ene topaya how bia ene akire aye natural aye organic food supplement intimaka yade ho yade ni ho obetimi anom bi na kai say wo ye berema na wo efie edun woche 18 ekonko a na wotumi anom bi obetimi de beni yire obebe mesra me kono ya de pa wo chew sabi onya nanko anti na obane Lawson delay man maka o prostate bambo anti no Lawson delay man ojuzo twa ho odenti no Lawson delay man enkoto adwuma empegya adwuma enyina ho emirikatuo anya adenti be me obebo mu ase obedo obehye obepam obedua akapentafo epe edwa pose for attention active nipa brand sana wanya oya very man pa wo chew na pomodin hian especially o prostate no ojuzo sem no ebeti na brania Lawson delay man akakadro yenim de ye prekase yenim de ye garlic yenim de sabio krama kwati edua bedi a eye ntini wojo ba numbie na abedi mu adanse eya frefra 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 wajimunchiremu no wo Ghana echi a wo abrochimemu a pa wo chew obefra ya homa ne say plus 233 242 133 577 plus 233
33 242 133 577 and plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 999 again chemu about Lawson and Mary Meldrew delay man capsules. Na me kai will say yen fensio nanum delay man no open the year for a double, triple, quadruple results no for Lawson law care mixture you won't see na for Lawson delay man no na be di mo dance here only ni Lawson law care DNA ye make I say nipa atenka ene akono e wo yemu adesam ya hunu say ya be so ho na manamu ene ya saye ana sabe ya meka ya me san so chadwade no agana bia ba akobiri do fa ncheme nipa dunkron ene koso adware ba akoni nipa dunsia ene eche obi an ne hu nsuo o infection koto na ko obi a obeti ya afa de free ho eba sanya wari jaye oba enya ma bobe me eba mo chom kamom na monnom Lawson law care oba wase na ka wo na bebi on sa hye wase na wuti na ho aye kro sabio na wase kwan abi aye kese na pampan kra eba ho ukrompo ni mu ahwe no ebe ka tua bio amo e babu no a Lawson law care mixture Lawson law care mixture nti obedi mu adanse be ma be men dia kani enkrumon pana crayon kra enfa no ho ye ka be ma aso nka so na ka ho bi mesraw oba na eba na udwane no madwa be sa yade na be ma na pie ne mo aye du ne mo aye den Lawson law ka be bo me faction bi a de afri akọ 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 what mun chemu no oba ono ya bad temperature wo de a untumi no madro bi enche ne so na so ma ba friend fo no atwe ho de frɛ ho when you say so a on ka ho kra enfie ne mu no yeso won fie edumi no cholesterol no watumi adan anom bi me wi komo na Lawson herbal mixture de obi a tidin no enim de ye e ma nom bi me ma nom bi o kuma sempotemu a KNG herbal apidank Misty Freddie Happen Biano so be ka Lawson herbal products they when ma me na say ya me ado abapa ya woda sene doctor ya da say na me show de ati hunu no ni ko awu be ma so be boa no wo fa no na danfo so fa aden ni pe di boni aye di enu aboni a doctor ya nwene hwe ya de bo ma Lawson wo mbesa o me ya de ya so ni amba ye yo na wase yeso ya da say Dr. Lawson no yesi de num na wia no yenso kane awere ni manajo omadi wo mu hu ninti bo moden se ya de abobo osu de wo mu a obeko prophetess nyame che baso a wa be dodo webre onyame wa me be tu ne wo ma mama na bofo a mu wankasa mu eye adwuma na de abetomi se o se yama no bofo a oye back to sender na no kuada nko a no de sabofo no be ye adwuma se bia obi di yade bi ato so obi di amane bi ato so na pese wo boni pakura de ma no kuada enwe 5 na bofo ne ba ohwe ni pattern pe na bofo ne ko bofo konkron bofo kuada bia no wo esa bofo ne be 10 ti se wo frena se wo nya ni pattern no ano no okay na back to sender hey Wednesday ukada ti no so ameka no eti yade da wo so awo mu ha wo yayi wa wo de wo kidney problems prophetess wo da wo so da e basabasa brochen krata asem a bo moden se wo be frɛ prophetess nyameche na ukada ka ho na ni pattern wa ka ho bi na obofo na wo ye back to sender no ene wa unipa krono ubeje wani so 0535 897699 0535 897699 Spanish 3 power combine ko pe no Spanish ya di jingo capsules e anti aging na ade kutawa once after ni be ye bra Spanish garlic no na wo yade sister oh halitosis eya katata achi wonim pampa udware na utin usa mo de sekan na do omemu be be to no bia yes enya ponche 0266 garlic mixture TI malaria awututu wanumu ato what be di time age no de sansan bia dwiba kosa
0244-417-669 Gentleman Dental Clinic. Examination. I'm going to your friend fam koko ase by and koyi to obey scaling obey polishing ye you good ya wa kumata be production echi techimani ma wankasa pampa ya takrade 0559139582 ayaba me kire say edi enti na papa no wo ye wo saa no wo ti ase ma no menti ase ma no ba na mi suro no enti e no ana me hwe de o ye me no ene se me dwane beda so a me jom ho no se wo da so a me jom Abraham Paye and Tuma Bacobleno. On Toma Chichiro Banso, any pebby soon, any pamo. What am on Tomanico? 80 papa and one or the man. I don't know what the ha. Nadam for no better than also, Nassam is saying. Me gacha se me say na dan for dem buy you no na dem buy afi su shaba no share me no ana o say na dan for dem ba mu mienu e ba nye onu kwanti da nenu an kwa shawela ye abije wanya no ade na ebe wiase wo se ba odo ba nye onu kon na dan for ni nyina na samwa no oyere o se ni yide won kan o ye djuma o ma hanum anu na chini na musanse wo se wo ni yire wo sa ni yire mama o akra o ye djuma o ma ho anam se wo si mi ntoro se wo ni yire nada urade nyakopo mi se champo de tonte ho ni mfre so mami mi da si so mami o se mami de dwomu edru emre bia say ye ni pay as I say yasoso no ya trase na ya dwure kakra ni yasisi eniama bi fe se wuti esirem unim obia wo kumase wukro tubata wo be fiere nkwanhia wo be hia wawu entene senka okro anka wutu ekwan enna wajja friends esem no wabase esem so nka sebi nka okru wo ye nka okru anyam ekra ebe waro Some years I'm because and go kun ya cry about one. I'm just so mamma. And so when you know, when you're daddy and train, and I'll two butter, and I'll the bar say, what dear bar, BBB, as I will come one and go down Sunday. I do so. It was a new semester, baby, or however, there's a hello. Hello. As a mama, hey. Yes, a woman. When madam, my friend. Azinabu ayaba no na odi asem bia bedan ye so ye oba kunafo wa ba be pa adwuma na wo ye so obeboa no wodi na ko fie woni ne da no wa wadanfo so ne na beda no kra bi wom e fa so no kra bi en na onu kra no na we na chi okwan ya me wu no e no kra se de o kan no me nim so kwani I'm man, baby. In the chiefy. The bear Naka clear and PA. The bear no anything. If I couldn't tell you, Naka shall be son. I didn't see that man a tree here. Now, one another. If I saw me in the Biasa. One another. If I saw that. Madam, nada no binu na naso on wada. Pacho bua sadia waso menene ndaya ye mbetuma bonu dua menene ndaya asamwa waso nene na ya wo modua na me pacho je ma me ufia me no ma intime mene o dia ba yin fa sompa na mi jinabu wo tie na me pacho adentina me no wo fi cha asem wo kra na me be kan woni manka e ba e wo fi o number ni ma me de phone the phone number na enko na sam wa kwakwatie wo se wo ne da wo ma wadanfo so ne bedanti ni wadwane afiri fi ho eye no kra se wo ne na da
Ose me madam for shane ne ba beda. Ai. Asema o kare se nya wo na wo ka che me na me nka me nim bibia sa kwada. Etu ne nada. Me ne nai. Ta madam for ne nada me de me ne nai. No be fi on adwuma be na o ka so de be ma na o de adwuma ne ma no. Mame, o ba ku na ni. Ena me wu no. So ni ni di ko mo na na system ne ma be play ha no. Di ni di ka se be bia da blame ne be nya. Ena me ni na me ka che se me ma ne be bia tena. Na na adwuma office obi ma ye no. Me pomu no. Na wo ne tena se wo boa na wo ne tena wale no ana se wo boa ne kwa. Mame ba so me den ke mo na me de boa no. Ada wadwuma wo ya no no boa ekunafo ho. Me fa cho nya sha na se no no ka na se mo no. Eni se ni ame na o eme mebo. Ena to makuma so se meti mai aboa no. Me so no me nkwa na meti fie. Nyam se na nkwa na. Beba se asamoa ka obi a onya baabi na obi ama ni baabi ada. Na bibi en ha no na wo dwane afirifie ho. Mami ono na se ma wo ka so ne madam fukra ye bibi no se nya na wo ka ni na me ka bi. Ye nyi wadam fu de afirim wo wonye ne hwe nipa ne baabi no obehia da ti ko be sole afirifie no wabeda dwom se ne ho ba fie ho ya miura samoa mami asemu yo wo be firifie abeda dwom na onu o firifie ne kwa mi o me woni number pe ma plema mi nya no me sia asamoa wo boa maami uni na daka no kore now de ye hunu de woni na daka no kore kire me ni ntisha me yira na sha me mpina wo ye mwa enti mwani mu no woni na da miura wati ba ku bia dia me ye hunu ye nyina enipa body no be wood woni na da me asamoa maami woni na da ye nyankwala electric awale ena me wale no obi ka se wale no se wa dan electric wo horo so me se one na da ko pe wo ye fun wo ba dia hu e se fa wa dan fun ni so adi no asamo me ye kan wasem da me hian wo chena Abraham pay ni free so mini bre. Order. Me say champ prophecy. So na me kan to antene kromo na odi aba so we pedi. E na wo hia no na ase wo be boa no. Na ya na empre pepre ne ye me senke ye ma ya dwene e steady. Ma me ne kai. Won be me ka se obeboa wa e de be moa pa e na odi eboa wo. Be me na chese ekwan bi na no pese odi wo be yi efa so. Na ne ayemi ya ba ku ni se be man sebi me sami kan ditimo ede yo Mr. Champion kakra nitimo nya dia ku ti man da fun so ene ne meda ende so se ne no kre ba wo do waji atum so ne na da de de ma me ne kan ne e chiwa de pa na pese busu owura ne se sebi o mi sami kan sebi wo nua santina kan wo de we sebi de no we yesem ni tira wa ne sa na owura hwe bibi yiye ma me kan chew ye tuba te be peduma wa se ne se ye ba be ya eno nche se mu de ye sai enema no munju bibi ye ba kosa kwa odina fa so wo se twanto ofide ka se we se su wan ka no kra we se mu ni no do beji me ba September 22 ascendi ska ana se yemfa emma mami September de e nya me be hira wo no ngai September me ba power Odi akasa na menhwehwe September 22 sika no. Power specialist herbal hospital. Ase bibia o hye na o sanso etie Nyankopon nham nso ene adwuma pa moye edeboa oman Ghana. Samre de ye tie apomde tew ede afrim na yakoye nim eno nti ye do call power specialist herbal hospital ase ye dia na tese ye mohu yade ahodo a yesa na ana ye hye na ye boa adofo nyina e wase o se ebi hawo na obepie mu e wo ho nko ade a ye ba ya na ye de bre ene ye adwuma nti no nya yade ahodo ni nyina
ene etimi ka ho asem na emom de o yare nko ade ama me situa na mo na bra asoye ho na nyankopon be fa no se ni wa fa ne so aboa ebenom ama wo ho atowo no wonso so de no oba nyankopon be fa ne so ama wadu pa no pa entine yade nko ade a eye power specialist herbal hospital medofo kuma se wo fe yase leg bosom twekwantempo no eso fe yase no ye ne Jetbro filling station no ena edi enhye ni mu ena enkran so kwa benya poku ase ACP kwantempo no eso ena takraden so Anaji estate ye ni Anaji primary school no ena wo kwan ba ko eso number no eye 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp no 0555 7978 0555 797878 yade hepatitis B eno na ubodi na obi e kan hospital baby ode ne nsa ananani ne na adwene bebuo nyina power specialist herbal hospital sanse ya maami ebepiem ewo man Ghana imu ebedue kumase na odi kan baaye chese yade abananim ne nyankopon so ma obi amfa hepatitis B emepiem ewo power so ya maami Dr. Akwasi adi ayansem anananim ensanfa yade no nkɔwarehom obi wa kra oba bepiem wo honom no na ebubu no na chese de ne nipadua no aye no age nyame nanso so maami kɔ ne kɔtodua nim di edupa nyame de ahye ne nsa ana wage hu nim die ede ye adwuma no eka no a na asomdwe ene enigye na abefie tisa wo hwɛ me na wotie me na awie yi wakɔye lab bi na lab ne baaye na sama ye de beto wanim nyina enye dede nanso enya ba wie me se yade ye obia wone de ɛha no tisia ka kyerɛ wo se hepatitis B na aba wo nipadua no mu a enya adwendwene no wosu bebre ni nyina ne se ba bia ye hwɛ na ye ma ho adu papa de o ye specialist ewo hepatitis B ho de Kumasi ha anankran anata de ewiase afa na nyina wo hweye no eye mamme Dr. Akwasi Aduaya wo de bepiem ewo power specialist a ebema wadro ama wonso ho ato na de ye kan bia na wonko hospital na wonko ye lab bia enu nti no bibebusa se de na mehunu se me nipadua ekoso a meka se hepatitis ni bi na me ye nya no o ho na obo no ehwe opa obi ho no mos dabra aduane a medi ntia obi se ensonso ba me yam obedi wa me aduro nyina wo se aduro na nya papa me so ya de na aye won nya ho aduro na wo nom obi nso nipadua ne betimi asesa kala obi ani betimi asesa kala yellowish ni nipadua ne beda ne yellow na nanu nyina ato yellow enu nti wodwonsogu ho no ma na woni padua kura na asesa sei na wodwonsogu ho no ma ebeye dem obetimi dwonso no no ankasa gina ne dwonso sabio mpanifom fantame na otinisuo na nkampase wajanan wodi bepiem ewo power specialist herbal hospital a eye wo de e na aba no obi de woni yam obi de typhoid obi de ye awo a wo sum etisa wo de e hepatitis B na wusu enya nwanwa ba wo bepiem ewo power specialist herbal hospital ya so ya nyankopon odi mu nti wodi asomdwe ne sewie ene enigye na ebekọ medafo de number no na ene ma me nkasa wie ya na nia wo pese onfa emmoa wo ebra ahokyere ene yade aba no de enti amekasa ahokyere ne sese yade ba wonyare ya wo ho nkyerɛw na emom sa wo yare a obeto onimo sese yade ba na akwantuo ba ebede na watimi akosika nso ho na yade ho se den a enigye na wie peye o enu nti no sa opesa woni ma me kasa na emwa bia eye 0244 544 422 0200 383831 over modern now friend number yi a me de atodwa yi a me do fo ma me ebeje wo so na watimi aboa wo ebia na wo hwe me na wotie me wo de ne ye awosem infertility one maduro ekọ he ba ye nyina enu ntu si wabre wo maduro biem me so wako akobi akosia enu aduane a wodi e menyi ni se enne eno na wobetimi asadi edi se bi ni ho ana woni option bia na so wo sika wo botom na enu a wodi fufuo na obeti opese wodi banku ni nkruma ana so opeti odi abetia dia so wonu maduro enra na wo ahunu hwe nkyere se aduro nyina eyepe wo beturu ma me akosia adua ye animu a behedi ono so betimi aye ede aboa wo obenam ne sopa ama sebe won so watimi awo afa ho afa ba de enti ani
ye kan sa ne say enema bebre ne koso sebe e wo ye mayem ema awosem etimitiko enam yade ahodo say candidiasis gonorrhea syphilis no ene chlamydia ne nyina setna ye so cha ekutia ya wo pa eno nti ansa na wo bekoma me anim doctor anim akeka wo yade ne wo kan ye pe ye do fa mfidi ahodo nyina mu na ya hwe hunu scan na ahodo ansa na ye hu yade ha wo na watimi afa anom ama ahoto etimi aba me se wani de ani ahobrasem se eye typhoid na ehawa utumi ka ba ye be ma typhoid adro ama woni padua akesen amu asori afri udua so no waye fefefe kama afen so sciatica so wodi be piem wo hono ma eno so nyankopɔ be fa ye ma me so power specialist so na wama wadro ama sciatica enne wodo nan etia fam kra enye yie na wonamu ehyehew no ni nyina ebejai ama wo ho atɔ afen fatty liver ene fatty liver haye obia sade ko ni nipaduam na wodie no ekobro so a eno na yato ni de say high fatty liver eno na wanhwe yi a na ede wo eto anananom ewonse do no eno no bebutu liver no so ana sade no enema enye wo se kwa abonten enam se brebo no ayemre na entimi nsone de enye free ye nipaduam ema abontinti no eka nipadua no ma de kwakyekyere no eye brebo eno ti basa moja no entimi ne afru sane ye ema nipadua no enso efeye no enwie peye eno ti ne power specialist herbal hospital ena ubepie ho no ma ye ma woduro ema sade ne nyina ne ma ada sade no ebrebo no ema sebe woni padua wo ho no wafu ye kese onai wodi ti form enche na ase etatai wo kakata so a wontimi na no wachi bramu wachi kase ne nyina eye wo ya ne nyina no ebejae ama ho atowo medofo ye wo kumase feyase ye ne Jezebel filling station no ena edi enhwanimu nkran so do me kwa benya pokuase ACP kwantempon no eso ena fetakrade yene anaji primary school no so ena ewo kwantempon eso number no eye 0244 544 422 0244 544 ena 0200 3831 bedof WhatsApp no eye 0555 7978 oframa me anopa awiane anajoa ne nyina ne se nya abotre na ka wo yade ne nyina ekye no yade bia ye frɛ ne yade na ma wo kwakata so a wontimi na eja woni subire eja wo honam yaw eja wadwendwene ne nyina enye hepatitis B nko a ena wo de be piem e wo power ye be hwa ma waduro na emum yade bia etimi yade na ma nipadua esori free ne ho ofeso no wo de be piem e wo ho no ma na me be fa ma me so asawo yade nyankopon hyaw da se ne yesa no power no ami akosi adua ya haba kasa woti ye ntamize champion ye brene ko fasi na ye ntoaso wana uwie bole na tew pamoche brene ko pa my lady medase dabia ye show you so ya you two ema before se wo ba wote ya wade bia si make sure so do nsa be ya adwuma ye susu fa ye nto mema so cause time abema ni be wise dwam na je se wa brabo nyina aba na wie ye tie ye maami nsemu a wo kan ya na je se na ni da so nyina ne be ma no na mom se wote wi ase na da bia wo do ani betu kunu so asebe mpraduasa wo ho yale ho bi ni so koya wa mai na mo abeya abrabo na beya nyonyo na ma na mom se wo do sa ya adwuma boa wan kasa ho a obi nkasa be ma ni mfirim na mom da sembe ba no woni ba bi a wo ye de wo keka ko enti wo ba bi a wo ti aware yasi bia make sure so do nsa e be ya adwuma de atoso mienu se wo firi kuro ketu amna so ba kuro kasiem wo ye oba na be ma bi be hia akwa ho so be boa wa eni na chi wo twu mu tensa membradu aso bokwa kodiwu be ma bia obi ebe free akwan so be ba na obeji na wa tu bia ebi na si ma me mfante na wa brepo junction papa bi yes obe ma na ba bia da wi ase na papa ne kokofa no e wo ne dem we ka ho atoso mprenu enti mesre be oba bia obe free kuro ketu na be ma bi be hia wo station se medu ko fia ko ma ba bia da bia wo boa wo dada ni mu ana obe bokoko te se eja samoa de wo se obe bo punu zinabu hwan ni eja samoa umie me wo de be ba so na pasa no awie eja samoa kasa wo se ma me atu afirifie abeda dwom na sabio se fie na ho ne yanko betu abeda dwom ana eti meme bi ni monya careful san se kwase abuo na ma bi ba na omo ho kire wo mo a na ma take advantage si ebeboa mo na mo ye omo bone no monya very careful bi na esie no my lady wada roma
eja samwanya gi atum so afa maami ba ko pene dia yapon a ye pene kira kwa on pe ba bi mama me ntena no pe dwuma ma ne difo tam kosima mi my lady ye ma ye penifo ntiate se ye respect obo pa ye ma no anya mi shira mo wenya mama kuma wo se mesa ko fa be ma foforo so pemwa ofi kroma baba bi yi srema baba bi obeda kora woni bi my lady omu ye nwa ma no mu kagete duba no mu da fo no omu skill ebi kura etima rented dine uka so be adwuma kwa de obetimi aye eti nkura so na wo de ko pem papa no so pe ba bia mo oda no so no obede o on ti to da se de po ne ka da no am wadanfo so bidi papa ni oni mo so be na danfo bidi ebia papa ne kwa ana danfo so wia no ho we fe no si akiri ba se papa ne pa be ka che ne se madamfo ko ne ko da de wadawroma ensisa ene de man infanto no so na emu mo kwa no no so ba se o mebo wo adamfo e ko bitima se na kire we kwa ma we kakra eti emu chanse bi ko man sika kakra wodi ka man sika kakra no ne da wodi ka man ko man kakra no obi tu so no no da de wa de nso mentality maledi I wo mo no so enkura nso de omo no so na wonya adwuma kakra ka getia som fu enu ne nyina de ko yenim nyina di pa opa ti besere no nso enko som kakra no mfa hwe nkola no e se baby obeda esre adofo ne ayefo momoaye ne mpe wan room behind ma no oso odi da dwom ho asamo nso a wati ntrumo me asanya de obetimi amana ko bi mu eti agere ye frɛ no mane ba Zinabu September 2 to send 200 cedis se me mfa mane sole ebe yi ama no je ntoma no oso obi afa ntomaji pekere fa makora ne sole ho makora ne sole ho sa mane sole ho bayin so no so ya no de oba no so friend se selifa na munkala muntala me kai yo peja ntoma no yo ye de ama why enti ye wi a abrantie bi asendi uska na meyi ama ona ye hwe free chine kon bi adofo a nyame be kom akom be em wana ya pe ba bi ama wada why enti be sero nko hobi 0551931931 0548931931 na and somehow Mary de no nyina aka ho e say ada different podi oye ne fan exam sinti hello 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 ya me pesa me kata kra me say eja samwa wa ye nsomone na onyo short na damfo ne asi nachi wo hwese ni osikasa na na odifo na me ba no so kakra on kan use program a serious program enkofo be fifie aba sabi wo omode omanim guase nyina to nchen na yenso ayetie me mo akra wo the office na behwe o pisi so oba na waba na wo na oba kire me say oba bop be ma ne dam ye be ni say there be you have to act as a neutral person na what to form but o ma kire so wa anya kura mi me ye say there be a serious program ye enya agro nti do da bi a e wonu se mo de agro fam ma ne ye be but kasa bi wa won fe ni ye ono de onye ni program obi na asembe dana na de wo so ye no aye na me maybe o me se champion no ka bibi say ma me ni esle mu nti na ja somewhere inside there be isi o be bi transport the yomo isi influence the yomo yenso yedase na ye baby your friend Randy our London 来电号码 your friend Star Boy o se na danfo ni ya Grace o hwe pa o ye adwuma Zara Zara hono ye adwuma adwo ya bna ya o se Zara de blackmail so said ye be you it is Star Boy ye chiawo ye da sepanso hello me nua ba ma he ye wura jo so di enti o mo me pocho na mo hu ye de erade adum ye de yehu ase edin ya ba ko pe de amanse ande atum kwadwe yehu a me din hu hia me chupu pra so ewo mpemfene manto me nua ba awie de na membo ma ba so ma ya de
any Jumason and we did some on my Ghana and into my before. Man, if you made a case in which you can or Kata make me, I can almost say. Many are them up and pound. So we need more on Shanda. Now, own to me, Papa, Ababa, come to say. No, my son, any time, Panetti. No, we don't think anything. I think to am a customer to that corner. Mayam for uncle, our real swa. I'm not so empty. On share, no one yet, ya, ever one. That's a one share, ya, and check. Near the Nabaka, and I just someone to come, I can't tell me, say. I just someone, the Hawaii and what boom with you, or best now for, and a wapa for now, we do we are now with the amount down to tell on Unsunidi. Why, you know, Bonnie, we hear the Tanaka to so. We are going to be Chianaka. I'm money. I'm here. That's a pa. Miti yasa nane boma mitechimai. Ai taku samakwae nano. Omo shay e loose. E kama pa. Hello. Hello. Yeah, hello. Pacho udi yentio. Hello. Eja ete unka yentio. Yeah, good afternoon. Afternoon. Yeah, my family didn't see the capacity with you. Yo. Yeah, I'm right out the Ghana. From your mama, I find any in the because a museo can see and I didn't think I was of every no amount for some feature and so a bit bizarre in the same way. Only not buy any. Yeah, that's it. Hello. Hello. Pacho udi yentio. Megazeta of me. If you're allergic. Allergic yentio. Mamma about the clown, Miss Remo, I'm on her morning and anything here. Far crabre, that would have. Yo, yate. Yo. Madam, bye bye. Yeah, that's it. Pato. Ashton. Pato Laundry Service. Pato, not the went to me and Hello. On your original Nigeria. Hello. 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 Pacho udi yentio. Oh, you know how we have my Pato Laundry Service. Me bo di anu we wait a minute. Me Timoto so cool baby. But me ko nyina me tie my party baby se tie ya. Me tie we. Ini ni nyame show, ene juma pa wudi. Na o share intro na se no, also that say ya so mu. Program e papa na yin na na de ye jim. First case no. Me ni abema no. Man na for ni YouTube. So mom yo YouTube ma. One ya. Ye beto no, o na for no man better dey asiri wo. Because eba say ya, o yin ni tena se no. Se ge ni bufu se dey kura ebejo. Igna nipa enfo so bata ye ho. Woni bata nipa ho. But say we dey na we na we pie na we para discuss ko te no dwane kwa. Enya dey chiribu. And o yin ni second case. Papa no. O yin ni yenche no. Mati. Because oga bua obi. O de oni nchira. Maame no wo chire no. Ete na mse no wo chire nti no. Wontimi gasa papa na si onye we wontimi gasa ma ne nye. Ede se bia maame no wadimi o. Bebi o di ti betoro ne mada ne ma wunye nye nti no. Edu ti no ne ne da na da mfo so na da. Ba se bi se be enkwati asem. Yeah, that's it. Hello. Hello. Oba ma yentio. Good afternoon. Afternoon. Look, I told me since it's so strong. Yo. Now, this is now better. Now, so no one in the do. No one in there. Oh, then, only motion and motion them now. You see, motion and motion. We are to be a more when you move. When your baby, I know you're in the hello. Pacho udi yentio. Yo. Bravo. I didn't say you. Yatum. I remember my name could be done back. And then, thank you. Hello. Me mami orini papa bioi. Original henkwe. Asunje nkanse bebram. Majiatum. Ntuna je ne friend Paul Amanton so so dikafo. Eto bia no teto hia. It miss.
Nigeria is where until we have photo to me jam do for commercial Dr. Mensa. I want to hear that's in your bema. And then I come to my the 2 years I said in prayer I will be here. Now one say yeah, every day can living so you make no. You say oba sa bi ube bi oba bo ni ajise no. Yen sa je na awo me e baba ko mi omi pa enenya me pa nkamu wi nkamu che omi no. Anamfo mi ne ma na ho cha otunti. Amache no ko mbe ma no mo se mo ate ko me ntabane fu na da yi so da ti na rabe na aba besra e awo me baba wa dan mo na me jawo je your original Chile. Hello me say e ka ka found yo aha wa no wa nye ne ke we yi na pe mo bi atu don fees na mi ko na ma me na je ya ken me mo ya ko kwande mi ko ta mi ya me se na me fan tene hello 来电号码 hello 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 Pacha udi entio Hello 来电号码0 hello 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 me Pacha udi entio na twato Osemi Yakubu kasa abusia ha ne yɛde wɔfrɛ dwumadie no nyinaa bɛsie yɛsɔre mfo ma agodie mfo nso aba bɛtoa so ɔkyena nso nyame de kyɛn ne asɛm foforo ɛwɔ hɔ nyame mu ayɛ bosome foforo yi na wɔnti nanim kyɛ so Sompa Nkomo how bi daw so asɛm bi daw so gye ho anyi production line bɔmɔde aso ɔbɛfrɛ na yɛhu asɛm no yɛ nyinaa atena sɛ 05 41 12 66 26 02 42 05 67 78 mo amu TV ni negu so mo frɛ na nyina yin konwa mpasem no ebo ben sibira ochena ja kamara enso ni Selina case no omo beba anopa number no 05411 266 26 and 0242 056